سێ کەفتن وێژە فێقی کرد و خوار دەست پێکردن سێ شەش لەوێرێ دەبیت تو پرسیار بکەی ئەرێ مادەم خودێ هەمی تشت ئافراندن داکوت باش بن و ئەوی مرۆڤ ژی ئافراندن داکو دەسەڵاتێ لە ئافراندناویە باش بکەن با بۆچی جیهان و سایش کەستیە ئەف پرسیارە بەرێمە دەتە دەست پێکردن سێ ئەف بەشە ئێک ji dilêştirîn beşaye di pertûka pîrozhemiyê de ji ber ku di evî beşî de em dibînîn ku afirandina başiya Xwedê pîç dibît. Di evî beşî de em dibînîn ku Adem û Hewa em ên Xwedê afirandîn da ku hez ji wî bikin û baweriyê bi wî bînin her wesa da ku li cihê wî desalatê bikin û pişta xwe bidene wî her wesa ya ji hemî tiştan bixemtir ew e ku her êk ji me dişêt xud Adem û Hewayê da bibînît. Da ku ev ê parça çîrokê vegêrîn pêdiviye em vegerîne beşê duwê û hindek wîratiyên bicûyîk bideyne diyarkirin yên ku min berî nuke hêlayn. Demê Xwedê Adem û Hewa afirandîn û raspardîn ewî azadiya temam di baxçeyê da bû wan da. Li jêr çavdêriya wî ew desthilatdarên wî bûn. Her wesa ewan maf û derfet hebû ku ji nêzîkî her dareka li nav baxçeyê bixwin. Belê bi tinê êk dar hebû, tinê êk, ya ku Xwedê gotiye jê nexwin. Xwedê gote wan ji dara zanîna başî û xerabiyê nexwe, çunkî wê roja tu jê bixwî misûger dêmirî. Destpêkirin 2 hevde. Em gelek wîratiyan derbarê evê darê nizanîn. Em nizanîn ka bi durustiyî ew çi tişt e evê darê hosa taybet diket. Yan jî ka bûçî Xwedê li wan qedexe kir ji fêqiyê wê darê bixwin hem berî sedehan darên dîyên nava baxçeyê. Her wesa li gel rêzgirtineka temam bû John Milton nivêserê klasîka Paradise Lost. Em nizanîn ka ew sêve bû Hewayê xwarî yan jî ne. Ya ku em ji vê darê dizanîn û ku Xwedê ferman kirî jê nexwin ew e ku Xwedê Adem û Hewa diparastin. Demê vedgerîne hezra peywendiyeka bi peyman parçeka giring ya peywendiyeka wesa diyarkirina mercên li gel dihêne. Helbet ya giring e mercên her peywendiyekê bihêne diyarkirin sernekeftin di encamdana evê çendê da ya bûye jê derê nîgeraniyê li devpiraniya sinêleyan. Li Emerîkaya serdem. Heta demê em pîçekê mezintir lê tîn û jiyana hevjîniyê pêk dînîn, bingehekê serekiyê giring ew e ku bi ruhnî li ser pêşbîniyên xwe behez bikin. Ma ne rast e? Hêvîdarim kes pirsiyar ji hevjîna min neket ka ez di hindê da bi serkeftî me yan ne. Evca wekû parçek ji peywendiya bi peyman ya ku di navbera Xwedê û mirovan da Xwedê pirsiyar ji wan kir baweriyê bi wî bînin û guhdariya wî bikin. Ewî pirsiyar ji wan kir baweriyê bi wê çenda wî gotiye wan bînin ku ew baştirî nebû wan. Her wekû tu yan jî ez dibêjme zarokên xwe ku kulavê parastinê li ber xwe bikin hişyarî trombêlan bin yan jî hêdî biçin demê li paysiklasyar dibin. Belê zorbeya caran zarokên me çawa bersiv didin? Ew gumanê ji şîreta me dibin. Hosa reftarê dikin ku ew ji wan yên desalat li ser wan hey baştir dizanin. Her wesa, her wekû Ademê û Hewayê li vêrê ev çende encam day. Bi rastî, zarokên me hosa reftarê dikin ji ber ku Adem û Hewayê hosa reftariya kirî. Em dê paşî vegerîne evê çendê. Li destpêka pertêka destpêkirin sê, em dibînin ku çêkiriyekê dibêjinê mar, rêka xwe bûçuna di nav baxçeyê da kir. Wekû wê darê. Em gelek derbarê wî jî baş nizanîn. Em nizanîn jî eger Hewa mendehûş bibît ku guh lê bibît mar biaxivît. Li dûmahîkê Hewayê bi xwe kir bû edet ku li gel Xwedê li demê Hewayê êvarê piyasê li gel Xwedê biket. Evca ji ber hindê ez neyê piştrastim em dadwerên baş bîn derbarê ka çi dawê mendehûş ket yan ne binêre destpêkirin sê heşt. Belê em dizanîn ku marî dest bi danostandinê li gel Hewayê kir û Ademî jî hevjîna xwe ji marî neparast.
هوسا اوی باشترین کار انجام ندا درباره داگیرکرنا اردی. اگر آدمی باشترین کار انجام ندا بید درباره داگیرکرنا اردی، گلک یا آشکرایه که حوای جی باشترین کار انجام ندایه درباره بجه اینا ناراست باردنه جی. جی پر که دم ماری پسیارک جوه گری اوه دروک کر. که لشینا که بتنه فرمانا خوده دوباره بکد که جوه داره نخون حوای زیده کر که خوده گود یوان که دست خوشی نکنه. دم ماری جی دیتی دست پیک حوصا دیتی اوی بلز او بسروه دا گرد. هر وصا اوی حوا حوصا قانع کر که خوده مرجم پیمانه نداناینه دا که وی او هفجینه وی بپارزید. خوده فرمان لوان کریه جه اوی داره نخون دا کوره لوان بگرید که به تمامی لگل کیف خوش ببن. دوباره افچی رو که یا برنیاسه اره تو چند جار کی جیین دیجی گهله دبی یان جی حتی جه خوب خوشی که فرمان خوده جبو هنده دا که شادیا مجناف ببن. افچی رو که دریم براستی جی گلک یا گنجایه. دمی جنه دیتی که او دار فقیه که خوش بو بخارنه دد و چاف ده چنه ویاد لراکشه بو بدز و اینان عاقل مندیه جه فقیه بکر و خار پاشی دامیر خوشی. کد گلوی دابو. وی جی خوار. وی دمی چاوین هر دویان هات نفکرن و وانزانی که او درویسن. اف جوان بلکن هجیران پیک و دروین و شرم جهن خو بپوشین. دست پیکرن 3 6 7. دم امهوصا هزرا اوان هر دو آیتان دکین وکو ایکمین گونه ها مروایتیه اگر تو بهیر بینی لگل پارچایی که جه اوه بشه چوبی دبید تدید بید کو آدم و حوابرینو که کفت بون. جیروکا وان وکو جیروکا باری ساندرسیه یاریزان دیترویت لاینز. هوسا جه تیما هفرک بوری دا کو هیلکا والا هبید. تدزانی او داگهی تنافچه یا 2 ماهی که دمه او هشتا لهیلا 30 یاردی. به همان رگ دمه حوای تماشای داره کری و تیبینی کری که او براستی یا چافراکشه و گراندن جهنده نبو. ماری حوا قانع کر که جوی فقی بخود برای که قانع کرناوه که دمه اوه و آدمی خواری او داوگی خوده لهن بزانینا باشی و خرابیه. افجا او زفری و تماشای داره کر هلبت بروینه یگانی او دید او بخارنه یا باش بو او یا چافراکش بو. رامانا او انچنده جی اوه که فقیه و داره نه هندک هجیرن بچیکن هشک یان جی موزن کسک بون. امزانین اوه چنده خودی آدم و حوا آفراندین ولی مادم اوان چه زاروک نینن دبید کمتر بید جه ساله که دبید حوای اوه بو ایگمین جار بید فقیه اوه داره گهشتی دید بید. دیدنا جوانی ها داره و فقیه و دبید سراهنده هاد بید تخاباندن که بهادار بکد. آفراندنه پتر جوی بهای دای خوده آفرینری. بله اوه هر وصا دید که او داره یا دل راکش بودز و اینان عاقل مندیه. لبیراته کاماری چه گود بوه؟ دلخوازی اوه که وکو خود عاقل مند بید و نشیا زیده تر خورا گرید. اف جا اوه فیقی کر و خوار. پاشی او زفری و دا هفجین خو آدمی. هندک جاران ام هوصا هزر دکین که آدم لجهکی دی بو. گیست کمت کرن یانجی تشتکت کردم حواهات یخاباندن پاشی دهیت مال و مشک کافقی قدغه کری دفرنه داد بینید بله نزیکتر تماشا بکه. اوه هندک دا هفجین خو یکو لگلوه. آدم ویدمی همیه لگلوه راوستا نبتنه اویش کستن داگر کردن اردی دا اینا بله او دست قید کری راوستا دم ماری هفجیناوی رازی کری که پیل فرمانا خوده دانید. براستی او هف پشکه که دلخوازو بشیان بود اوی خیانته دا هر وصا اوی بلز جی فیقی بر و خوار. اوی هندی بلز نبه کولو می حوایب تنه بکی.
او هر دو تومت بارن. هر واسا پیدوی بو او هر دو ریبروی انجامن کریارن خوبن و او انجام جی دید جوار بن. د پارادایس لاس دا ملتونی گناه و مرن وکو دوانی جهنمی او جیگوند بون. دمی گناه گشتی مرن دیار بو ایک لپشتیادی دهید. خودی گود بوان کوی روژا تو جه بخوی مسو گرده مری دست پیکرن دو هفده و درست اوه چنده روی دا لوی دمه کو مرنا لشنوانی فیزیکی دا روژه که ج انجام گناه آوانید او مرنا او وی روژه روی بروی بوینه گلک دجوارتر بو. او مرنکا گیانی بو مرن بو نزیکاتی آوان لگل خدای وان و آفرینری او ایدینت جان لئیواریان لگل خود پیاسکه بکن او حوالینی و پیوندی وان لگل وی هی هاتا برین. لدی ماهی که خودی او جباخچه هاوت ندر او ایدینه هیلا چه جارندی بهینه ویره و دست پیکرن 23-24. پشتی اوان جوی فقی خواری اوان زانی که او درویسن و روی بروی شرمه بون و حتی ترسا جوی رویساتی جیدهید. اف جا اوان جلک بو شرم جهن خود درست کرن. اوان دویا خوب نخیمن و خول ایکو دو وشیرن و خوش خوده وشیرن. بله جلکن وانیم بیسرو بر نشیان گناه وان جه خوده وشیرن. اوی او دیتن و حکم لسر واندا. بله حتی لناوراستا اوی تاریاتیه جی ام هیویه دبینین. خودی آدم و حواریس نهیلان دست پیکرن 3-21 اوی جلک بوان دابین کرن و با انجام دانا اوی چنده اوی وینه که قرطال کرنه بوان دا یکو اوی بوان دابین کری. هزرین سرکی دخودی نیاسیا پرتوکا پیروز دا کفتن گنه دادی جیروک هدانو که خودی پاشایتی یک آفراند و او پاشایه بله اوی مروف آفراندن دا کو پیشکشی اوی دا اوی پاشایتی دا بکن آدمی و حوای افگازیه رد کرد.